Wasya wa Muimi. Mwana musesia wa Mutongo TV ngwatini ya mukamba muthenyane wa umuthini bandu betwa mbukone ya mutituni kauntini ya Masako na indi ni goto kwethia twinanisia maundu ma Uimi na umuthi ni tukwethia twi makindukita wa Avocado kana gila tukita kwa kikamba ekolobia nikenda tumanye undu tona kwika nikenda wisethia ni wa yema na ni ya utethia nita wa Steven Mwema kalivunthini wa Kilungu watindata nesa wimaniki kwima ni manondo ninenda mbesa ai ata yu nondo naima ni ngwata mbesa so we walikite wemine ndi generally twase nambe yo iminota nina almost 5 years nyage tano so walikangila story yaku bwana ta kulika wemine kila cha kwetie bu wako mana mundu kana beki wata yundilika wemine na sisi obandu no mutumia omwe imete nesa anona ondo guketa sindu ciake nakakwata mbesa na natia uya no kakwambia nema aimete chao aimete avocado akaima mayo na akaima maembe watia uya natia uya mundu atia uya atakathi kwema urisainia uya nondo wona babe mbesa kubituka kamusala kala nakwata kuya so nokole nicho kila kia kunengia assurance ya kana watia uya ba uyani wathi wemine no gwetha tona kwe sustain nondo ti nikindu ambito jaribu kana wenda kuthikulika yundi tia uya eno ki ono uma uya nira na kwata ka off eno kanga panda avocado maembe na mbo pandanga muno avocado na panda avocado te 10 na nona ndambe ya utandi kwata mbesa mbingi kwe musalo la ngwata kuya avocado yekala miaka mbao yeso cia avocado no imineta almost 1 year grafted ti miaka mbao ne yambe yosya o after na 1 year ni ile yambe yosya no yambe yo oyende ku improve so yu we ba uyani wa ndona upaike ndo sha kulika akili nokona notona kuma uyani ukathi kuwema na maybe ukalea kukwata ukwati utona kutuma weka maundu ala weka ila we mwandike kiundi aithi wacho nondo ni mukamba ubwa mwekuyo mwekuyo akolika nomba alika na mawele lakini mukamba wa kawaida alika kumwe kwenza na umie ne sure na ikwe maingwambio kwata mbesa na yu waishu hata nondo ne na tsaite okay no wakaona mundu itumi sia kulika wemine nicho itumi sia kwa sia ulika wase kukwata mbesa pe maundu ange matumio ulika wemine itumi sia kwa kulika wemine kondo kwa ukwata matunda titono ya na siana nondo asasa ta matunda ma avocado ni mateta cia mundu uya avocado wikala uyo mutendeu mundu ona ni ilie so wenda kwata matunda withie no ti uja wenda kwata mbesa yo ni ukule yuke like mundu kwekule munoi uyo ba uyani no akwata mbesa na wase yu no kolika wemine kwani mbesa cia wemine na cia matunda ni ethabana wakwata mbesa hii nikiwo kitwa manda mbesa kosike vathukani kosira ibwana tofauti dukla cha tumia ni manda isia wemie ibinda yune na asometa ciana ugethia obisi ni nguiba ugethia ndukuyana lakini na bulania bane mani wisa ithia ini mani tayo kuiba nundu avocado ine tesa anga kwata mbesa mbingi ngaibia ciana bisi na nditiwona mbea cia kwa cia wisanga onde mbete ogethia ndimo bine muno lakini ba uyane na ibanga tiwo kwa mbeka na yu umundu yakule ndu matunda muno wisethia no season no o wibinde su na ila wandikito wepo kila muthia moi umundu ndosa ni wotona kulika ba kesethia ni watethe kata na ba ukauma cia matunda mwe na baba ngona ba kila moi mitunda ya kwa twasie undu nima ndietela isia na season undu andu mabanda metela twasie avocado cia kwa na mino twandu ne tusa kwa jumla nundu wanda wa ila ni prepare anacio ukethia mea nene imwe na mino twene ni mina almost 3 weeks kana 1 month and you can ndiko na ndawa na itesia kwa ila ukainge na yambe yosia so pate mbua hata nondo na sia ite na ndawa na yue kiwu weka kwa uingithie kana ni chao cia tweka no isia yu ite season kiwu ndingitha cia isia through ndawa no nakuna nondo elika matone takiwu na ili stemune
na kitejuke yambe ya unyamala dawesu mabasu no twelese otwende no kayu witia we woka kwambia kwema yambe bailiata nondo ela kwema maybe wambe ona nini wathi wongelete yambe bailiata wakwatie income yana ta output bwana ta wongelela weso bikaba base kumanati yawe ya no kamusiyu ndo ene kaleta meyele yunti ambe ya kukwata mbesa bau nina te yambe na kwata ta 40,000 avocado ngilimi yongwena anondo kuyana ibawo ngilimi yongwele nona bane bope na advantage whether ayu na kwa whether ita emine ta kusomeja siana yundi na maondo maingi ya wamina usomeja siana tayari siana ine somete okethe ya ni mine ta maskulu hai yundi na maondo maingi outo pesa tungu kwata ku no twako na mama okethe ya no tuikate okay no mina somete na kiuge ndo kisemo no pe mondo wewe yani na no ku story yaku na kulia enda maybe not on kwate kendo kiu akoka kalika uemini nisi ndo sipa mondo wale to consider wale to sisia aikola wia okolika uemini twasie yunda namba okola wia nina siete ngona mundu ume ate mbesa abuthagu embaka mamola wake we bagu kibetikila chake na yuna asise lazima kiukithe we lazima obutwe kibeti ote mbesa we mundu ume no kikisio ona paike betikisio ote mbesa okay ona ukitwaite niki obuthasia nondo ona kicha kanisa mukagila sia mwabika musi kikabinduka lakini kwa imwenzi tio timo no okay sio kwa lakini timo no yuna isie nona nondo ngalitaya nume uyani na ndino kaba musi nona ambe yo bando tumetunda twakwa kwitene nikana ila neno kaba withe yo mama otwakwa to ngili ta miongwele ngoso ngiliziana na isu ingendie ke ya mama niwe se wa plan musi iwe side ya ndena maondo maingi na ndi kwasia hii no wenda kukokola weyu president wale to thima ukasia ukathima ukese hii kwa kweli nini yani kukola weyu ningaime twasie yu ko orisaini we nita wenoka niwe ile ambo sisi ne maondo maumembe waku family ne yaku musi kana ne wikite number 1 ona emba no thio kambiye ni mota minete osomeja siana ndo ilite kuweka wia nondo ilo amba inoka musi na isu timbe so yu kwata saa isu no ambo yu bine yangewa okay no ndo manata you kana ni ready you kukola wia nondo for example no we say there either mundu ambio panda siendo imwe ewe yani nikenda maybe kambia kwa kumya matunda kana kakolemo akathi panda pe bandu mundu tonyo bika kase you ni ready you no ntie we angathi we mini twasie you we ready with the wa kola wia cho wende ya na uthukuma na pia cho we mangi to ba umusi ni waile imbwa wende kupanga family yaku witu pesa obitha akundu ugesaithe ya yunethima nengwegu ona ngatia wia no ni kalo myaka 3 kanena ndemo pine niende na utengemea yuba eka kukwata mbesa nondo matunda ndo to kwata mbesa pe mausio wangi ma mundu kwe konya na Uimi pe mausio wangi nondo ila wami na kwitha we Muimi ndo isaa kwatwa ninza na wisaithia ya nondo witengemea sindo sia mundane ona mawau maingi maika ukwata niki ata yani yundi ya sindo nemete pakwa nondo ndikeke ya batalaisa ndikakuna ndawa mbingi sindo icio kethe ya yeso ndwa kwa nondo ne kulia pe tofauti chao ya avocado lati sio kundu sokone utesi na isu ya kutari umiti kumondani kitumi cha nasio ku avocado imwe itona wasingano nikana sia kila imwe yoka kana kimute yu kana kimute gatona singano na avocado singano ya booster mebube ya metuki no yethe ya mabika ibindane ila itailete na ni nthuku lakini ni ndawo itikiletwe kunao no yetikiletwe nengine wese angropet mo matesa ondawa ni yetikiletwe nondo woka watona sindu isu sele kuyana metuki kwe bindane ila itailete lakini yini yetele binda ila ilete na ndia yinde sondo cha mwe wako okay mundu Muimi nongi ute Muimi tofauti ya maisha make ni moneka ukasia iwu nona ni Muimi na kio unenga iwe meli yo kompe nibe dhame na tofauti ibe dhabe tofauti nondo withe ya mundu ute Muimi then ndo wakwika wake lakini nya ni Muimi environment ya kwa ninseo yule kwa zinenze we manshati ni asiate ngathi kwa ute Muimi
ni thia kwa environment iliona lakini nyane maba kwa withia pe evergreen pe mundu wai utatona gwika maisha ni maku lakini oyu utona gwika nondo we muimi pe maundu ndainda tona kwika ila ndaima nundu twasie number 1 ila na thukuma njia ni thea kibeti njia there kibeti nundu mbeto pesa twaitu nini lakini na likane mane na kwata mbesa na thina kithea wesa ithia yundi na maundu maingi wesa ithia yu chakwa nundu twaite kibeti na ndo kithete kithwa kichagu ni mane utethesia mundu akathea ni utethesia ukathea kibeti no kabindu wa rosi uthenda ni ukule ni mane ya nundu wesa ithia either amweka maiko ndolika kana ndo ala mendi no profession mundu mwandike ni mwalimu kana thukuma bengi chao amwe maiko ndolika ni mane ya upe mundu ula wailetu nini ma twasie ni mane ya kila mundu mundu lo utona kwejumia na pengine azitwa na kithito bidii muno undu ni wonde ula ukwika uya wandu gebuthie nundu wa ubuthia niwe webuthia muika wona niki mate kwendolika ni mani na mo malikete no matetheke andu ma muika yunga kwa matavia ni mea mundu ula wi musi kwake musi kwo ona kaosa kasio ka 20 feet na ipanda sukuma pau kana aipanda konjeti pau konjeti ni chao tulenge tungi tuwa mboka akapanda pau within 2 months emba iba kwata mbesa okethi ona kula waandikiwe nda kwata mbesa what does it take kana yenda chao mundu kwitha muimi twasie wendo twika muimi no kwitha we serious ata practically ata you say we serious ata Uimi ndwenda anjoki emba ni walikane mani ni wale either we see every day ni wale monitor kila wema kiwu masepa na avocado singitha we twasie kiwu na ina challenge sie nini ila na ibandie sie nini nundu kiwu na kita uthoa ile loli ya clean water nicho na ngita siacho ne loli yemwe na wa 5000 to isa hithi ajo kaje mwezi ikomania Owe pambidiani we maloli ele na demwe itiala. Okay. Tuambo thio muone twasioka yuno twelesia avocado ondo wamekwata ondo wamebuya na kumepanda makeke sosia. Ni mutongo itivingwa tuni amukamba neta wa Steven Mwema na ende tuambo sembo thio muone banini ne tusiokethia itina bindeta yasa. Wasya wa Muimi. Mwana musesia ni twasiokethia ni mutongo itivingwa tuni amukamba na ende twende na kwema avocado tiko kondo kwita bukoni ba masako ni kulia ati maembe ni twithia twisipe maembe kipathukani avocado peke pathukani avocado si kipathukani ndio withia avocado yeta wa ash nengeta wa fuete pe ingi kana no izu isuni le nota cio ciethwa asienseo kwa twelesie ash ni chao ash ni avocado yethwa ye makundu ukethio cietio yena to makundu na yethwa ye green muno na yethwa avocado ila grafting ye cia wenene ukethio na watwa sokoni niyo yendeka lakini kiki ingi kisia tunini tutheke Wasya hash you ni green na yena makundu yethwa aiduta yena makundu wambe hash ile tosa kwa ni mundu la William twase avocado ya hash ile tosa kwa mundu wa uta avocado 1 niki nundu wasithwa avocado enene nditona kwanga utwia akuya ithi ukate soko ninye na ile kwitea wazi yumundu atekwa yimwe kwa yimwe ile tokwata wasyo niki twase otekwa yimwe kwa yimwe wa ile kwata wasyo nundu mundu wakito mutwia we akatetheke ata yu nundu nutona kuyange monka amakasya nienda uwekunia ikunia yimwe ngakuya shilingi 500 na wasisia watalala maliga baunde nene talete nitamangili 3 no ino inge wasira watu ka keta wa fuete kauno ute isi kwa twelese fuete ni avocado bwana ni avocado ya green grafting twase thina wa ka avocado kau ni kusia tunini na kasia tunini withi yako kethwa gasete twingi twakado twingi lakini tukasia watu tunini wase characteristic ya witha bwana totona na manara ino ni fuete
Ni green ndimbaje makundo. Na ino kulia generally yuko mukamba ese avocado ile. Pe moya green na ingi you azumelikela banondo ndine wete mo yo. Ndina weta yo nondo twasi avocado elansio ndimba ete grafting. Na isi grafting si on the green. Oh, grafting la kwekata kwekata. Grafting ni la avocado sia usingani. Sia usingani. Sia usingani. So avocado yon the wona you. Isuti tisingani. Lakini kwa wange matema singanye medho ame green. Difference ya mona grafting. Medho ame manene muno. Ila uya peke badhukanyo. Imwe singani na ngire singani. Peke badhukanyo. Nondo the grafting. Zedho ale moyo muno. Niki na nondo mona tiondo mona ngoko kienyeji oketha kienyeji yu ya kienyeji ni sawa. Nota ye moyo. Wete ya kwanza avocado ela ya kienyeji ni teno grafting. Ata nondo tema singanya wethe ya muno avocado isu binge isamage uo no avocado no wenda ukathoa bandu kese thine bandu ba kwetha flesh na mindo utono tiluna kisiko uketha ni yumite nthine ni yumu nthine na ni you isu wetha ina avocado isu twaseje mbwaje nseyo nondo ndimbwaje mbe muno na ikita imba zikitutu kinge ndi kwase wa pe mote ya okese ndina kitutu bunde nene kendo kiumu kitaika yani niki payo lo no kai nikala tona kuika lakini bunde nene yomu ndika twasi avocado izo siembwa muno yite grafting nondo matusa wa matema biku wese amatema grafting timo no komana mema biku ndo maname mabiku nondo wesa umana maiya na kuyange mataiya no avocado lote ya wana oketha ukathikuthia ina wo ithana thinamo ni mbeu simba sio mbeu cia muthemboso kana ikemba ya bandiwe muthangane mumu bandu bomo muno isu pe ondo tetheka twasi avocado ebanditwe ndi no mutesu titapensi etetheka nondo baikeguo okay ntwasia pe asu elebe no ya grafted kana isinganitwe ina fuete na hash so were you uyoko banda weka goko kabuya kana niyo ne buyawa avocado ni buyawa ibuyawa twasi waile oso ithangu mathangu amaekia wa seedling mabuyawa mboka kana mbamete ugekia muthanga no yikia ngi yaku pala bega muthia basiete ne ulo niki nikana batho esua balike ugekia ndungi kana kasete ote pe kwata kaumela na kayoya bau kaimea nondo kathe yakasiete muthangani basela nekia baba tukubasiete ne ulo yende na ndolika ushande nebyo ugikia ugethi ya ndo mebwikite uyona yalika nondo niende ikia kiwo isaona ya unya kendo ka green ni ya meayu so waya avocado ingi pe ondwe kana na yo iso tuka no gwikika thangu ne kau kana wa mino yo withi no withi ke kiobo twase waya avocado muno grafti imea waya avocado ja kitekite grafti ni yo banda na ino ingi grafted sio na ngi lakini ndemea isu nondo ni ya kusingania okay no waya avocado ite grafted Wasya ila white avocado amino mitho umanata kana no tisingani no manano ndo yembwa black na je nene muno isu ni yo ibanda wayu yo ibanda wa okay pe undu kwikana nayo kunyasia kana kwichesua ni kana woso imoto ite ona ngaumya imwe na ndiki ya wona ya mea no kana wabuya pe po wote kwikia bu kana wikio muthanga tu ti lazima nikie bu mbola pembwe muthanga okay no wabanda imea itina bindana twase na mi na ikia no imineta one man mweyumwe muimo ngithiti kinu muimo tamea muimo yo imina mwini we saona Paulo ya atukie imina ende o mithena ya nondo mithena tetano withi yake ndo ba katika green kanini kaunju na ne kulia ondo sukumando monka makabuya bandu bomo makabanda ta makenza makabanda isino webuye wo bandu bothe buya tuthangoni twasi isunde buye ko nondo ila weso wabuye ila wake ko wabaya umwe inotileka no mwe watileka ila ngo transfer ingi neki yethangoni isioka netina ne iboba na nekito no leo me imea ili ata no wethe wega ino kangi kio buteka kamekona ta yo umanata kana no seriously ne avocado umana ne avocado nondo imea strong
kindu kinou kayumera ukethia ni kindu kinou ene ti undu mwathia itina wa muyo mwe itina wa one man kungithio ngitha cia raibu kibuyoni twasie nundu nikire tuthanguni ntinde ya utulwila kiguo nukanga bunzangi ya kiguo na njaki ni kangicie nundu yo tita yenda kiguo kingire na salene ni kana ndikoe pe mungithile ni kanda ndukenze ka mindo kese kumela ingi nundu ni muimu maungithi pe mungithilie ni kana wiseithia andu na meumbo ya bau muthangani kiguo ndutulwila na njaki no wose twasiemba ndu ina kala kamindo kangitha cia nasari ciamba mboka no tume yaku oko kwitikisio au wendete witikisi andi umboka ni amea ye kala bu itina bindanata alafu betram beto yikubwa kwikati ungitha cia malameana ta kwa muthina kana kwa chumwa kana ni kwa chane weyo basi na mi no buya ni nasalene no ni ngithio 1 per week ila imwe ola ndi umwe pe masa ala wale tongithia kana anytime pai masala lakini masala no name maseo ni masaa ma witho niki nundu masaa ma witho wa mino ngithia mumea ukoma awite kiguo kiu na kiyutethecia lakini ila na ngithia kwacha chosa wano suo na ndutetheka so ye kala bu bindana ta kibuyoni twase kuma ya mina umela ona no ni transpire na 2 weeks kimba kigete kinene sumo ile peke yake sumo ile kamina umelo ukena 2 week na ile transfer nga inga banda sumo ile cia thela no metha mena gundu kwa gutasidlinga na tumete tutwa mbeuzi cia mete pe ndu moka okese mete yake ne kale buo miye na mi 3 mi 5 pena thina ke bu mizu twasika ina thina nundu kaende na ikalabu higuo kaende na ukoma pe eni ndawa kana ugwesa kuthi pe ugwesa kuthi ne webuki buyone kana pu na kungithia tu twase tita be wagu kuthina cia ila ye buki buyoni nundu riba ke buyoni ndikwata wani mba ndikwata wano wau twase avocado no ndo mwa gite ja kithegani muti ya kithega okay ilo thio ku transplant ye wele tekwetha mundane baili ata uprepare mundata twase lango hiyo transplant na ile ambo tema maima na ila na mino tema maima ngie kiabo ne kiabo yunondo zima yunati ya ile mena nata igwa nata na ile tema maima ya fitile square fitile square na ngie kiabo mba ne banda kete kimwe avocado nundo tita yesa ike waingi ngie kiabo ta ndo imwe na mina ike yabo wa ndo imwe wewe kaka na bulania muthanga ne kiabo na ni bulania muthanga na ndingithia yuna mino ngithia yongo ino sola mumea wakwa nuke nikieba nikieba uthi imani so weso singania wevu mondane kana singanese kuya oibwete usio wa avocado ni gusinganya riba umondane avocado yonde wa wazinsinganie ni thwana challenge cha usia niki nundu wa mina o transfer kite twira ketwika akiume ukethia avocado yesu ite tubakato te 10 kite kiima kwani avocado kana ama tumema yelonde niki nundu paya ye ekiliwe avocado ya mina usinganywa ndienda ukuwa ingi kana kukilia so wenda usingania yeba umuthangani dali to singanywa yanata ona yena 2 weeks no usinganye ya mina omea mungithilie yenda kungithwa ata twasela na mina banda avocado ena transplant ba mondani ngangitha cio imwe kwa chuma nindo na iki yao itungi imwe kila kete 20 liters na kiimi na chuma kiima no bande obu mbuani ukesethia ni binda mbua ukabanda ikathina mbua neke kala uthi utongithi bayi binda ilo tabanda nundu ono kabanda kwi mbua ndi mbua yi ngoma mbua ithela wende yona ungithia chamba lazima wende no ngithi ichamba okoma no muthano thina cia ukesethia no tobandie muthano we ya kwa kana pesi ndu thina cia kuombe muthano thina cia nundu wikala usietie ila wende na ungithia kiti chaku niwikala uisisia wona cha senzia matu mekala ta yelo kithwa kina thina baunde nundu na ithia kitwe muthwa nundu muno avocado ndikwata waimba so whether ni muthano waleto pe undu waleto mina na ukana no ndawa twasenethia be muthwa na ile nzanga bunde ninga sisia na ndiuka ndieke ya ndawa wiki ndawa na uithela isia itina bindana ata avocado twasena mino graft ila na transplant na ina graft twase mina ta 1 year ile ambe yosia mwako mo kwi market ye kwa avocado why ma avocado kese thandu isi bandu tona kuitwa twase binda wi atene nene na ima ukethia siona challenge
nundu twase ndona imanga twika ni twani twa sokoni wabika sokoni uthi ya withoe wanai lakini ju avocado ila tu matukwa siese wa baanza ni andu ma kuma kundu kungi mana kuka no ando maba andu ma kuma kundu kungi mese ya magatuthoe avocado na mama export ithinze cianza twimina utethekete ata ni wimi no wako twasie wimi wa avocado no ndethetie muno nundu wa sisia ni na maundu manane ikite kondu wa wimi kuthea kibeti kwa isisiana no kethia nengi ndienda na mau na boda boda cianona ni wite na nima ithuko mai kaete mbesa ne akwa nienda nayo thank you asante ni Mutongo TV ngwatane ya mukamba nyeneta wa Steven Mwema netwa mina kilungu cha Wasya wa Muimi umundi tuko manelengi kwenane kwa mwi Wasya wa Muimi.